Sechirangi senyiga ya Kenya Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biriya bikomanya senyika ngo kwanira chirangi ekyo boyiko kire chichi brand ao ekyo kire chingi ya kirage chirangi chiga nigo kire chibirengo ao nabono babwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba kire chikomentera nigwa amavuta yani oil na bwigo kiriya cyamache inyuranga chirangi chiga nigo kire korwase kire kiri buriyike iriya gatigati wekariguri ry'abantu abati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwocoganya chirangi wikabuno uragani wacoganiri erangiriga aseduke nyiga ya Uhuru Superstores na bwokwege na muna ekale yawe watagete nigo kwa yenyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi na bwigo enyekenga enyumba yawo use hasomanyete use kire cy'ibiyasara njibwato korolekana ukuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke nyiga ya Uhuru Superstores yerotoka se enyumba ya Uhuru Complex imiyumucho yigo musongo iyoeranga neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyore angene ringi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera se namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha, kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia Waireo yana indeo mwancho migire gatembe television andonsi asombati tukoro chinsa echiga chabo no maragoba ekirongenderete ko gotebya abuna happy sabbath kigema na aboigo ekero lituko ryange guse korubono na bongonya ko gotebya una happy Mother's Day gochase bali aba kurukwa mababo bonsi ase ensingi makaribu sana ase kionga chinsa ikome kero turachikobotera na nere Mike na boigo Rogers kurwa ase studio ya kabere nchengoro kwa Matilda Uvaigwa yarakoba na inje oika omoero korenengo kunyoria chinsembo cha Facebook na boigo YouTube na bokonyora aikionga chinse ikomicha rero hose chabo no maragoba asinchira yobwenge kigima na kirongo chaka kura ase county ya Nyamira nigo bono omwakilishe obwabangina hose babasubati kura ase county yo omosike Jerusha Mumanyi anyari kugikiria ebikorwa by'abantu babiri bagusiria makemabo ase chinchira cyobotutukano ase county yo kagokwana ritukoria rero kiraringe gusangana abakristo bekanisa yeke Adventista ya Nyamira South na boigo nigo anyarire ko kwegerera eganga yaye yogocha kuburia ekirugo kyobugavana ime county yo ya Nyamira kolende nigo aboririe amasabo anyare ko buchigwa erinde gukora ebikorwa byo by'abantu gosiria amagimabo ase chinchira chitari chindonge. Mkisikia mambo mingi ambayo yanaendelea katika ulimwengu, saa zingine unajiuliza watu wengine wanabehave as if they are not human beings. Na sisi mnajua sisi ambao tumechaguliwa kila saa, kila dakika huwa tunapata reports. Sasa reports ambayo ni mbaya sana ni ile ya kuua wengine. Kama usiku last night kuambiwa kuna msichana ameuawa huko
Mokeira na ametupa ndani ya kichaka. Sasa mtu mwenye anachukua life ya mtu, na kila siku tunasikia maombi, watu wanaenda kanisa, na hata ukianza kufuatilia utapata hata huyu mtu mwenye ameua anakuja kanisa. Kwa hivyo tunatakikana tuombeane vizuri, na pia tuombe roho iingie kwa kila mwanachama makaunti na mwanaweka chukua mjani mwetu mjamara bantabanya endera umusabira utimutwa umukumbura ngo kare sijiri nene y'abasaza bakorana wana nani nje service to arebe to go affirmative to asokire ibo you are empowered by you people wansabe bakanaitira ekero ngo ndibona ni cyo baba na mtumutwa lakini bona ngani ndio tukakorera umeta abangaira jeso ta ko dikero ke kina no mukungu omakumbura ngo akorire meme gutigara imeye county yo ya Nyamira nigo omo MCA we ward ya Kiabonyoro imeye county yo nere anyarire gukwanera chinguma icho chabere chigotara buna nigo konyora guse oyo orabeire omonogeri we bunge ye county yo ya Nyamira omoske Enoko Kero arachikwira na abisi guchakira rituko rya Jumanne ewiki egocha omo MCA guse mosike Benecha nigo anyarire kwerera buna nabo banyarite ku mwaka isiko guse aba MCA kuri county yo ya Nyamira banyarite kumwakira kumosokia kurwa ase ebunge yo nande tiba kugania achikoba gakwira na kobabuna omonogeri gose omospika we bunge yo gose county assembly ya Nyamira konye ndogate recess tutimogete asumutimoka chuiki wetu aberesi bonongwira na tori chumaine goje tariki 13 sambi saa 3:30 ya mambi na ngogo teya ishimiwa once toira neto kwa wananchi gasi lakini tuanyore report kurwa chinjira waonga umugwana uri urusiti we speaker oririe abananchi n'abamura tokoroka wunzi egera ngabacho bamoreta assembly chumaina onde deo de abananchi umugwana oyo abashimwe bona batebire tigaba abere inka ini asebono ntoma tenga tabu ati kendo goteba aichiga na kabishira aba smc ba mintonse pi 34 to the assembly ni doya orate ngo musikoyo to iguro so ko bangenjira go to attack to karango buri magoito no aborabe no bwa bande bali baje ko singa staff no aborabe na atari enene igo borabe ndenje tuachire twatebire mu county commissioner na romo no security in the county tuatebirio mo police commandant county police commandant to mwerasire umo speed no mo CSR awe dori kali ruba na lie gochiorro na ndembali sifunga the received stamp kuri akande bicha county CID CIO na receive to wa informing on the wenzi uraje go disturb assembly Nawigo museneta we county ya Nyamira mosike Okongo Mugeni nigo anyarire gusingirira buna umugusi taraba gakwegwa ribaga guse amaskani ali abwenerete ayaga ni gakoya kwana litukuria rero ekiro aringi na wabwatani be kanisa ya Enchoro SDA imeye county yo ya Nyamira nigo anyarire kwera buna Charles Nyachae oyure kurigia ekiro kyobonya kirogo imeye kyombekeri kyobotori ne chimbebe kya IEBC nigo abwenerete konyora ekiro gekyo na bwigo gukwanira igati ya barai ibanda bangebo babeire bakubabuna tibarakorerwa buya ne serikali enene korene nekero akuburia umurai bwense na boigo ne serikali yae gikorawa na ukubwatana wa Kenya kwanza inyari kone kiakuna yanyari gukorera aba Kenya wonsi buya hiki ya IEBC sisi kama jamii ya Wakusi tunajua kwamba ule kijana wetu Charles Nyachae alipofanya mtihani kutafuta kiti ya IEBC yeye alifanya vyema zaidi na tulikuwa tunatarajia achaguliwe kama chairman wa IEBC, lakini tunashangaa kwa sababu kuna chuki inataka kuwekwa kwa jamii ya Wakusi. Tunakuta kwamba mtu jina lingine linatolewa sivyo wapi, yeye ambacho wamepatia mtu mwingine. Hiyo ni vizuri kweli kwa jamii ya Wakusi?
wakili shupavu ambaye ana experience na alitembea na Mheshimiwa William Ruto, na tulitarajia kwamba hata kama kuna mtoto wa jamii au mhusika amesimama kiti ya urais, hiyo ni sababu ya kunyima mtu kazi kweli? Mheshimiwa William Ruto, nataka kukuomba ujue kwamba Kenya ni ya makabila wote, hata Wakisii pia sisi tunalipa ushuru, hata sisi tunalipa ushuru. Sasa hiyo tunafanyia sio haki, lakini tutaomba Mungu. Si rais na wananchi wanachagua? Hata kukiwa ni chama dugani, wananchi wakiamua rais atakuwa Fred Matiang'i, si maana atapata? Sisi tuko na imani, na leo ni siku ya Sabato. Mimi naongea kutoka Njoro, kanisa ya SDA. Tukikasirika tunaanza kuomba siku ya Ijumaa, Jumamosi yote mpaka tumalize jioni. Tutaweka magoti chini na tutaomba. Si Mungu anatusikia? Wangapi wanasema Mungu anatusikia? Si Mungu anatusikia? Kwa hiyo tulihuzunika sana. Pili, rais hata tujamaliza kulia maneno ya chansi ya chai, tunasikia tena msichana wetu anaitwa Gloria Uroa nominated senator. Tumeamkia leo katika nyumba zetu kusikia kwamba umeanza kutoroka yeye, unataka kufukuza yeye kutoka bunge ati kwa sababu alionekana na ekero serikali yanyarite kubatuka amarieta ya umunyakirugu na boigo aba commissioner batano nomo bari barachigosoa ase kiombekio kyobochori ne chimbibi kia IEBC nigo bono ensemo yabasae banyarire gwesokia kigima na kugikeria ekero bagoteba buna aigati ya barai gose amarieta ari anyarite kubwatukwa tari abarai bari abaiga gose abasae usaba Kenya abaganetie chingakie chiga nigo bono abasabo bakorawa na morarake baso na boigo mak ore nigo banyarire kwerera buna yotaria encheringia ekiombekio kia IEBC kia bwenete guchaka kororekana gose yotariero etimwengia irachikora ekirogo ekio kia IEBC. Because right now we have a man who currently has a case in the appellate court asking the court to reinstate him to the seat of the government that he is telling us is a very bad government. We were being led by the person who sold your grandmother fake fertilizer, mixed it with sand and cow dung, is the same person who's telling us that they are going to redeem us. The people who meted out the highest amount of violence to us young people. If you can trust that person, certainly, I think you can and you ought to extend more grace to people who have not been tainted. Nobody here has a corruption case. The worst thing that these young men and women have done here is be so good at what they do that the praying political class has identified their talent. As you see, the state of our country right now is people are trying to look for lesser devils and to try to look for leadership where it cannot be found. They want to replace a problem with another problem. And what we are saying is the problem cannot be the solution to the problem. We as the youth of this country, we have enough votes to be president, to be deputy president, to be member of parliament in all the 290 constituencies, and to win all the senatorial and women rep positions and governor positions in this country. We cannot have the people who have destroyed this country. We cannot have the very, very people. Look at this. This is a contestant who is actually choosing his friends to go to IEBC. We do not have confidence in that IEBC because those are William Ruto's friends. So long as any result shows up and it says William Ruto is the winner, we will not accept. If a result comes out and it says that Rigathi Gachagua is the winner, we will not accept because those people are the same. Just gutigana nayo no yore umurendi oime mono bumurai wense umanyekanite buna Faruk Kibet nigo litukuria rero anyari kuboria serikali nyare kwenekia yabekire ebituo byokorikia bakenya ase umuroberio bobo wene umuroberio osha nekero bagenderete gusubina enchire yamo yogosira umuroberio yo ase okoena na obukoriri borobia gochase abakenya ayaiga nigo ariko yakwana ekero akora itaro egati yae na boigo abaraibande gocha ase eskuru ye secondary manyekanite bunda ase God ime ye county ya Nandi. Maneno ya SHA tungeomba serikali waweze kuweka front officers kwa kila hospitali ama kila hospitali ambayo iko vijijini ili iweze kusajili
wananchi waingie katika SHA. Na SHA usidanganywe, ni wewe na SHA, sio wewe na mwanasiasa, sio wewe na mtu ako na pesa, ni wewe na SHA ili iweze kukusaidia. The national government through the president wana invest kwenu, wana make investment kwa wanafunzi. Sisi na walimu pia wana make investment kwenu. Ukimake investment, ungependa upate hasara ama faida? Pongezi mwalimu na walimu wenzako, umefanya kazi hii kwa sababu wewe unalazimika kutoa results kwa ajili ya masomo ya watoto. Hii shule tulisoma sisi, our generation, na mmeambiwa hapo tuta expire. Tuki expire, nani anachukua viti? Ni nani? Is the students. So we want to lay a foundation for our children. A foundation that will put you to the level you can compete worldwide. Dunia imekuwa global. Hukorera asensemo ya siasa nigo igati ya barai abo bare ababwatani bo murai bwense gose na serikali ya Kenya Kwanza nigo bono banyari wesokia kigima na kuburia abakenya batige hotegera amanganaye yukabira mukonyi bo murai bwense umukoro umuske Rigathi Gachagua nigo bako yakwana ega kurwa ase constituency ya Mathira egotoka ime county ya Nyeri kero litukuria rero babate omoyego na aroro nekero wakurawa nere omoske Kimani Ichung'wa uyore umurai wa barabange ime yebungenene nigo batebire omoske Rigathi Gachagua nigo akendete kuraria siasa yokubagana abakenya nabo igo abakenya tibabone tikogendera kumwachi ngaki nabo igomba basa kwerusanani na serikali yiga asi insi yokubwatana wa Kenya Kwanza nabo igo broad based government. Sababu hata tukipiga siasa ule mtu anapata shida ni nyinyi huku mashinani, lakini tukifanya kazi vilivyo, mahitaji yenu itakamilika. For us, we want to focus on the agenda that we promised the people of Kenya, the bottom-up economic transformation agenda. There are others who want us to engage in the politics of hatred and division. We want to tell them we have no time. Mtu asikudanganye. Wewe umepiga kura juzi, umepanga laini, alafu mtu anakuambia saa hii tena tuanze siasa 2027. Wewe utakaa mjinga sana. Saa hii ni wakati ya kuita koroni, unaambia tunataka hii, unaambia Wamubi tuletee hii, unaambia mwingine mtuletee hiyo, unaambia mwingine mtupange hapo. William Ruto akikuja hapa utuongezee hii soko, utuongezee hii barabara. Sisi tumshukuru rais sana na sana kwa sababu tumeona kwa mara ya kwanza bajeti ambayo imependekezwa haiongezi ushuru, ila inajaribu kusimba ile mashimo tulikuwa tunapotezea ushuru, na hiyo tunamwambia tushukuru sana. Ayo na yande amange kirano ime kionga chinsa ibere na boigo kionga chinsa inye charero ombarogoba kirara chikore twasore na Catherine Nyabuga kurende asense meyo no ongo chawo korera kionga chinsa 10 chabono ombarogoba ne kirongo kuiraniria mbia muno kigima ikiagira kwagenderere koba omoigeno ime ya Gatembe TV chingaki chionsi na boigo ndo chinga gochase abasubati abangina na bonsi bari babwate abana etoke omarano yogo oseno yobwate okorera ugukinya happy Mother's Day in advance na bogo no kunyore na Mother's Day ni gori gochiria korekana ari tukoria Jumapili ose kera Jumapili ya kabere ya umutinyo gatano ase kera omwaka korene esenjo litukoria nkyo ntogo chikorana mwensi monyare gutwara ari tuko rigia ryo gucengera abasubati abangina na bogo abayibori bonsi bari abakungu mancho murigereria kukoiraniria mbia mono kigima asinjira yawe nekendera gutwara esabato encheno na boigo e weekend ere entoereru kigima nchinguru kwa Matilda Obaigwa.
eduka yo bomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatoka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo iyo karose chirangi minse liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu buriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chechi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao nabono mbamwata chirangi cyo wakwa imeye nyumba isiko ya nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil ya bwigo chire chia mache inyaranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri buririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochogane chirangi wikabuno raganye bwochoganire erangi biga aseduke nyiganya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yenyora bwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi nabwigo enyekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwato korelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke nyiganya Uhuru Superstores yerotoka se enyumba ya Uhuru Complex imiyumuchurigo busongo eyuerange neduka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene wingi ya Credit Bank asamage bakere simbutera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. I'm on